Hai menaza ibeting chua ilung tapen mene na mai kru ke zekro zekana kamai ko Marasam News kederein sa Zeme kona salyagara dale Arunachal Pradesh ram second mal area nam saige zinai kru ke zekro zeke rimai ge mi to peche manere mezo peki gaisi na restaurant tewi sai bene fuibeki mi na run sia to khamni leje sale zai Marasam pogamene sa ja chunaria kachang dagum sing begene mi to pet me be chinchi mak chala rele kanne mi kan sabakyang na fire department ne palam ka thagi lu bachang ne chinchi legu leje sale zai apo mi to pepe bom ze police beat post nam sai tai ge zinai kru ke ze kru ke reminding choge mi to pet leje sale zai police ne sa ze apo ka re be pepe ge mi do nang khet ze ka jam te ne be ga leje sale Pakanabe North East Olympic Game 2022 anui North East long regu haram ramege mi pum kan no bako 9 thachi bako elite ramene wangdui ga luze nthalit petariam te kyura opening ceremony danai kru ke ze kru bamai tingi ge Sports Authority of India North Eastern Hill University Nihu Athletics Field kan thab phungge Silong ne lepet kai dele Meghalaya gu Chief Minister Kongra ke sangmana Pakanabe North East Olympic Game tingkum chang na jang kai kanan tha chura lepet ka betariam ge silui gum zehra tobe mi bung ceremonial lem tubba gai dele chige kongra ke sangmane sa je meze pum ira kan thabe je lui boring ting te loibe ge nang sang backet leize Sports Authority of India gun thaba phungke toy mena do sapchulu je do dam bi ge sale zai Meghalaya gu Chief Minister kongra ke sangmane me pum kan no bako 9 thaji bako athletes ram North East Olympic Game ting kum chang na jang kai kan ke ka zogar me leina du ko to be sam pe gai dele zai me pum kan no bako 9 thaji bako athletes ram du rangai je kan thabe ge ki ka se ka te betak te sabam ra nang leije sale Marasam pogamene sa je Pakanabe North East Olympic Game tingkum chang na jang kai kana anui North East long regu haram ramene mi pum kan no bako 9 thasi bako athlete rame wangdui galu je ntalit petarem ge ka zogar me athlete changchum si mene meze pum ira kan thabe pe je ka cham be krote set sports discipline ge ntalit gulei je sale I'm a sports discipline krote set Pakanabe North East Olympic Game tingkum chang na jang kai kana gen thara beze archery numbaing pick up halit pen tha athletic trick pak pe badminton regular pen tha basketball boxing to zoom su ben tha football git point tha judo karate shooting gimi ka halit pen tha swimming dui sak pen tha table tennis taekwondo tennis wushu cycling golf weightlifting na wrestling thalit kulei je sale anui hai menane chiga rai le Pakanabe North East Olympic Game tingkum chang na jang ka kana je kru ke je kru ba mai genen tha chu je kru ke je kru srok sumai ka chang silong genen thabe bam gudele zai Pakanabe North East Olympic Game tingkum chang na jang ka kana pe pibang dim chu ka be je Government of Meghalaya North East Olympic Association zai Meghalaya State Olympic Association ne ba gwak lu je ranga be tarem de le je sale Supreme Court of India de gu samram be ki hulang dilang benne zinai kru ke je kro je ke rimai ge sam hepet kai je graviting ge India de gu body pe te ga pe former Prime Minister Rajiv Gandhi du tingkum sangket high school ria squicket ke dei chet ke bege ko zo mele ne du ka bang ki gene lokpet ka rahang rangai de le ai me mina hang stroke Rajiv Gandhi du te sepege ko zo ga me zize Nalini Robert Pai Sri Rahan Ravi Chandran Jaya Kumar Nai Santhan puni hang stroke du graviting ge hindi ne le deje tu chen na rahang sam hepet kai de le kane hindi ne le deje tu chen rabe sajai pe bege ne tun sam kyo rai je pnuring ting chama pata na ka bang ki ga bangra life imprisonment hange pe kai de le Supreme Court ne sa je nai kum ting kum chang na jang kai kana ka pe ki gu du samram pe ki ne plui gi ne kyo tap ti berezi extraordinary power te lose Rajiv Gandhi du de chet pe parari valandu ka bang ki ne lokpet kai lu gum je ai me mina hang stroke graviting ge India de go body pe to ga pe former Prime Minister Rajiv Gandhi du de chet melei na du ka bang ki ne lokpet ka ra de le je samram pe ki ne sale anui hai menane chigai rai ile graviting ge India de go body pe te ga be former Prime Minister Rajiv Gandhi du tingkum changket high school ria squicket kum ka pe ke jing kai ket mai ge Sri Parum Bundur Tamil Nadu ge hukum to rak dalu menai sokri du tingkang za bamba kyang na Liberation Tigers of Tamil Ilam Sri Lanka ge bamba ke bone mi pui mi ta ge dum pok susai bomar kai luze pok pa ra te be ge ne Rajiv Gandhi pok pe ge ne chai di dele Ministry of Electronic and IT Information and Technology Indian Sokri ne danai kru ke je kru ba mai ge Aadhaar card telung melei na hange hingde ka chi be rang lega rai je do duita na anui gu chi ga habele si document peting sai sui je
turechi dai rahang rangai delay Ministry of Electronic and IT Information and Technology na saze anuigu Aadhaar card telung ra zika gyut peting na mi pui enrollment date kene tingkum kroria anui te chang da sai anuigu chigai habilisi proof of identity nai proof of address chigai habilisi document peting sai suize Aadhaar card ke teurichi dai rahang nang leije sale Ministry of Electronic Information and Technology Indian sokri na saze apo updation peting sai suize Aadhaar ge teurichi dai rarang beze Central Identity Data Repository CIDR ge anuigu Aadhaar gulam chigai be kapling be chang jabam rang jegene pe chigai gu leije sale zai Indian sokri na saze apo Aadhaar ge migulam chigai habelisi peting sai suize Aadhaar ge teurichi dai rarang beze haim na du te him changra mandatory rangu manglai kane do duita na anuigu chigai habelisi document peting sai suize Aadhaar ge teurichi dai ra kem gai gu leije sale Aipo video ze Tosham Area Vehicle Association mene zinai kru ke zekro zeke dreamai ge Mr Lung Dwing medoing kulum pegu gri bolero pickup danai kru ke zesna mama ge mendo na mukrung ge ki ke be grim fui ge loket na sopet ze accident be gene greek de kup de tibe Tosham Area Vehicle Association me bongne zinai rimai ge gri chakchu gai gadai de leize Tosham Area Vehicle Association gu president rangchino mene sale Assam na Mizoram ramrai duge pak chumpe hdo dam rabeze kruge ze kroze sna bama ge bamgu leisai lo chumpe Assam na Mizoram ramrai duge hdo dam sam rabe bamze Guwahati gene tetke gu leise sale aize jinai kruge ze kroze ke rimai ge Mizoram Additional Home Secretary Lalret Puane saze pak chumpe Assam government nai Mizoram gu government Assam na Mizoram ramrai duge hdo dam ramboze minister level sokri gu pusuide meram gu leise sale Mizoram haram gu Mui po mena ke demen ding te rameze Mizoram Home Minister Lalcham Liana ne pe peito zetet kulei sai Assam haram gu mui po rameze Assam Minister Atul Bora nai bugu team ne ramrai doge sam bin sam ga gulei ze sale Mizoram haram ne kilometers haker riak strong madairia Assam gu ramrai nan zi zabam delei zai ramrai ka naka ke tesi imak ze Assam na Mizoram ka deine ke keche ramrai doge gi ka gebe tingti gu tu kai ko gai bam ramelei ze sale Assam Police ne Charaideo District Sonari ge Naglen mi pui mi hangket pezine beri mizo ka chebi pui ta ge ne pokdo wibem romi songa ze kartun sunanim petse tuine leije sale Aize Assam Police ne namtola check get Sonari ge tingnaing sang na gari rame pekat sibe routine checking tebe ge ne okto rikso mi dui gari ge ne pokdo wibem romi songa ze kartun sunanim pette leije sale zai okto rikso mi dui gari ka krepe adam tonti du police ne mamet sigaira custody ge kai zela leije sale Assam Police ne saze Charaideo District namtola namdi ze Assam haram guloibe petu Naglen haram te gun makpage bambe namdi leije sale India de gu bodi pe Prime Minister Narendra Modi ne kruge ze krozemada mama ge Indonesia de met betu tetse kruge ze kroming ne kruge ze kroze srok sumai ka chang Indonesia de Bali ge G20 summit ka jaw ka guleije sale Aipo G20 summit kadere de digu body pe mina hangkai mene wangze ka zoga gulei zai na kum ting kum sang na jang kai kana kum G20 summit good themes recover together recover stronger body me wang rolu ze rawang kadai be mirenchi ze rawang kadai be delei ka jeba sampui kangene tetke gulei ze sale ai gina na mai gu Marasam news ka loi ga delei pi guys ang kingani mele indu to delei